Om Swastiastu. Titiang Ida Bagus Mas Abdi Putra sani mangkin ngiring sarang-sarang melajah tate cara mangkihan utawi pernapasan. Mangkihan utawi pernapasan puniki wenten tetiga. Wenten sani kebawas pernapasan dada, pernapasan perut, punika taler pernapasan diafragma. Nah, sani mangkin pernapasan dada. Pernapasan dada puniki inggian punika mangkihan sane ngebekin ring dada utawi ring tangkah irage. Nah, tate cara ipun sane ka pertama sedot dumun udara ngeranjing ring irung. Usan punika ngeranjing malih ring tangkah, ngeraris ngebekin tangkah puniki. Ngantos bahu puniki presiden kangkat. Dadosnya nih nike sane kebawas pernapasan dada. Sane kaping kali inggih punika pernapasan perut utawi woteng. Pernapasan perut utawi woteng puniki inggian pernapasan sane kangen ritat kale irage pacang maktayang acara sane semi formal. Imbenyane sedot dumun udara punika ngeranjing ring irung punika taler medal ngeranjing ring perut nyantos woteng puniki ngembang utawi ngedenang. Dadosnya nih sekadi puniki. Yening sampun woteng puniki ngedenang utawi ngembang dadosnya nih ke sane kabawas pernapasan perut. Sane kaping untat inggih punika pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma puniki inggian pernapasan sane dahat wenang ritat kale irage dados pengeter acara. Nah, imbenya nih, yening sampun irage ngemedalang pernapasan diafragma, ritat kala irage nyedot udara utawi menghirup udara nika ngeranjing saking irung. Usan punika medal ring sela-sela puniki. Ritat kala ngirup udara, irung taler cangkem puniki wenten rongga udaranya nih. Sekadi usan punika udara pacang medal ring tangkah raris nyebar iriki. Dadosnya nih udara punika kantun akeh lan niki preside keanggen ritat kali irage maktayang acara sane formal. Imbenya nih sekali puniki. Karena sayang ritat kali tangkah punika sampun ngembang punika taler woteng nyane sareng ngembang. Inggih punika sane kebawas pernapasan diafragma. Sane mangkin ring di joke manten pernapasan punika jagi keanggen. Pernapasan dada niki wenang keanggen ritat kale ngemanggahang samrama bucana utawi irage dados pengeter acara dadakan utawi sane sifatnya ini sementara. Contoh suaranya ini sekali puniki. Ye idedane para uleman cendarang sami matur sukses medahat antuk keledangannya ini sampun rawuh ring acara puniki. Suaranya nih utawi getaran suaranya nih wenten ring kolongan. Santukan pernapasannya nih ngangen pernapasan dada. Usan punika raris pernapasan sane wenang keanggen ritat kale irage wenten ring acara semi formal. Inggian punika maktaya pidarte, dharma bocana utawi ritat kale irage ngeter acara pancetokan, acara kasar sane siosan sane wenten dari sekolah kampus minekadi genah sane lianan. Imbenya nih sekadi puniki. Idedani para uleman cenarang sami matur sukseme antuk keledangan idedani sampun rawuh ring rahinane mangkin. Wenten getaran sane kerasayang ring kolongan ring puniki. Dadosnya nih getaran puniki sane kebaos getaran saking suara perut. Sane kaping untat inggih punika pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma puniki pernapasan sane kaanggen wenang ring sajeroning acara formal, detat kali irage MC, dados pewara, dados pengeter acara, dados ugra wakieu. Santukan pernapasan diafragma puniki pacang preside dados sumber suara utawi sumber udara sane akeh. Imbenya nih siki tarikan napas utawi satu tarikan napas punika preside panjang utawi suaranya nih preside lengut. Contoh utawi imbenya nih sekadi puniki.
Idedani sinaran sami sane banget suksmayang titian. Rahajang rau ring acara pawiwahan ring sajeroning banjar adat desa Sambangan. Ye, sekadi asa punika imbu nyani pernapasan diafragma. Inggih wonten kadi asa punika titiang presiden matur suksemu. Om Santi 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 Om.